gatanu mwiza cyane ku bakunzi ba Dani Hambo, nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye mugiye murimo. Hanyuma rero na makuru imikino nje kubagezaho kabisa agezweho muri aya masaha. Tugiye kurebera hamwe abatoza bari guhatanira igihembo cy'ukwezi kwa kabiri muri English Premier League. Muri abo batoza harimo umutoza wa Crystal Palace yitwa Oliver Glasson, hakaza David Moyes wa Everton, hakaza kandi witwa Ange Postecoglou wa Tottenham Hotspur, witwa Marco Silva wa Fulham ndetse na Arne Slot no equipe ya Liverpool. The Cops kabisa ubwo tuzaba tureba ugomba kwegukana iki gihembo cy'ukwezi kwa kabiri. Sabatoza gusa ahubwo n'abakinnyi nabo nuko. Hanyuma mu bakinnyi bari guhatanira igihembo cy'ukwezi kwa kabiri kabisa, umukinnyi waba yitwaye neza kurusha abandi hari witwa Dominic Szoboszlai wa Liverpool, hakaza witwa Jadon Space wa Tottenham Hotspur, hakaza Mohamed Salah wa Liverpool, hakaza Yakuba Minte wa Brighton and Hove Albion ndetse n'uwitwa Jean-Philippe Mateta wa Crystal Palace, utibagiwe na Beto wa Everton kabisa no kwemeze. Ubwo tugomba kuba tureba umukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa kabiri mu minsi iri imbere, turaba tumumenya neza cyane. Hanyuma ubwo reka mbifurize kugira wa gatanu mwiza na weekend nziza muri rusange abakunzi ba Dani Hambo. Je ni rukujibwo dusubire mu bindi biganiro biri imbere bya Dani Hambo kabisa.